YouTube 1, 2, 3, YouTube, check. Palim TV, serija Ulica Lip. Niko ne trenira. Taj neki rap Jeboj. se snifa. Dobrodošli drugovi i drugarice i prijatelji i draga rodbino. U isti kadar kao i naših 100 klipova. I ovo će da bude ulica Lipa. 100 klipova. 100 klipa. Danas radimo o glavi kulturi. Jazz i Blues festival je u našem gradu i svi koji su kulturni oni dođu i kobajagi slušaju. U ova doba godine mnogi nekulturni postanu kulturni. Samo ova 4 dana i posle se raskulture. Sponzor današnje emisije Momona Milki. Da. Večeras se u našem gradu održava 4. veče rap i hip-hop festivala. Tačno, tako ja se slažem sa tim da je veče Grandovih zvezdice večeras. Ili nikad, kako kaže ono, nikad nije rano. Kulturni ljudi postaju ovih 4 dana, sluša se hip-hop, rap, jazz i blues. Slušali smo i big band RTS-a, oni imaju 20 nekih muzičara i sviraju neke tromblone, nešto. Da, sam mnogo bio kulturan kad sam slušao to kao, šta je ovo? Pošto smo mi toliko kulturni i idemo da popijemo jednu kafu koju ću ja mene da častim, a Džemli će njega da časti. Idemo na centar našega ogromnoga megalopolisa. Naši preci uvek su govorili, još u to neko vreme pre više od 200.000 godina, banane su mnogo zdrave da se jedu i zato smo mi došli sad ovdje dokle smo došli, a on je još ostao u tom nekom periodu. Juče su bili ovi neki džezeri, big band, što reče Kuč pre. I dođemo ovdje posle gužva, neverovatno. I sedimo tu za stolom, jedan lik iza nas, brate. Znaš koji kripili? Ja nešto, telefon, pokazujem ovako ovima za stolom, neke slike, nešto. I onda ovako preko mene, brate, i gleda mi u telefonu, brate. Posle ove devojke pričaju nešto. I on ovako stao između njih i sluša ih dok pričaju, brate. Ono bi im bilo neprijatno, nije odavde neki. U danima jazz i bluza možete da nađete najčudnije likove. Tu dođu ljudi kojeg jednom vidiš u 2 godine i to je to, a dođu neki likovi, što je rekao moj saborac i ratnik Džemil, neki creepy ljudi. Bilo je par situacija i više od par situacija u ovih 2 dana. Ja ne znam šta je sa ljudima. Idem kod našeg dragog Sejde da pojedem jedno belo meso i drugaru da uzmem ćuftu ili 2. Jednu, znači, ćuftu. A šta ćeš od priloga, brate? Kupus tucana, kamen ride up. Sa nama je zvezda Jazz i Blues festivala. Dobar dan, Džemile, kako ste? Reci mi da li pratiš događaj i koliko ti se sviđa? Da, pratimo, tu smo svaki noć i baš je fino, mislim da baš ide, sve ide po redu, lepo. Da li si učestvovao nekad na istom i koliko puta? Da, učestvujem skoro svake godine, mene zove ono kao zvezda sam, poznat sam po tome, onda nastupam svake noći tu na jam sessionima kao na kraju. Ćao, si ti to dobro? Jo, čao, šta radiš, može. Kako si dobro, što je sinoć? Muzičari, vidite, odmah se raspoznaju. Šta se pije? Mala puna. Jel to session muzičari piju? Uglavnom, da, zvezda. Njih dvojica se inače ne znaju, ni vama nas ne zna, ali Seo je tu jer... Pa čuj, ja sam nešto pevao i on je odmah krenuo i došao i lupao ako rukama u telo. I žemovali smo malo onako. A Kuć je doneo... Sejdova 2 specijaliteta, pola belog, pola lepinje i jednu ćuftu sa prilozima. Evo ga, vrti, gledaj sad ovo. Kako clean izgledate. Seks. Clean te. Privatno i meni. A ovo zbog nas. Ovo što sam, da, što si donao ćuft. Da. Ajde. Prijetno živjeli i čuvajte se. Ajde. Pojede ga pa. Znači prvi zalog. Idemo, to je to za danas i vidimo se večeras posle na tom događaju. Da, kulturološkom prosvetljenju.
Kako je bilo belo meso? Hvala se idu. Dobro. Like, share, subscribe, Patreon i... Eto. Ajde, i pozdrav za kamermane. Da, kamerman je jedan od boljih u krugu od 3 metara. Može u most da se zaposli da radi. Most, ako hoćete kamermana, on nije vaš čovjek. Ajde, sija. Pozdrav. Ulazimo u naš Big Band RTS-a. Možemo da uđemo mi? Nemamo kartu. Nemamo. Kako nemate kartu? Evo ovdje. A možemo, mi smo džesti. Ajde. Hvala. Svud ulazimo for free. A neko plaća karte. Da, ti si vidio. Gde smo sad, brate, mi došli? U halu sportova Kosovska Mitrovica, koja je najlepša na svetu. Idemo sad da radimo šta? Da snimamo kako ljudi drugi rade i snimaju sebe kako sviraju. S obzirom da smo prvi put u ovom objektu, kako su ti prvi utisci ovog objekta? Dobar je, moglo je malo skuplje. Malo skuplje. Ali dobro, evo tu imamo ove neke naše prvake, Đoković, te fore. Sad ćemo da vam snimamo to. Kojima smo ponosni. Jeste, ajmo. Evo da mu kažemo Đoković. To kad je skoro jedan poen Askan je dao, kao to ludi. I znaš šta je rekao isto Đoković? Gledao Džestefa, ali nisam se, kaže, subscribe-o. Jao, kad sam mu poslao poruku. A evo, sad neki fanovi ne ilaze, morat ću malo da bežim sad, brate. Može naravno. Direktor hale, Stefan. Dobrodošli u novo izgrađenu halu sportova Kosovska Mitrovica gdje će da se održi 3. ili 4. dan Jazz i Blues festivala. Ćao. Fanovi. Pobednik festivala bit će određen večeras u 12 časova i gore na onom satu gore će da bude proglašen pobednik. Evo ovako izgleda bina, brate. Šta kažeš, ništa specijalno? Pa nešto mi... Ne ovako, kad je ovaj kadar, super, a ovako... Što se tiče festivala, svaka čast muzičarima, svaka čast svima. A što se tiče organizatora, ja bi predložio da se malo više para uloži da se ovaj događaj totalno uveliča. Ja bi uključio malo više mladih ljudi u organizaciju. Da, tačno. Može Znači, tako? sljedeće godine smo ja i ti organizatori. Mi smo direktori hale, i ove i sljedeće godine. Poslije ćete čuti neke izvedbe jedne mlade klaviristkinje, poslije ne znam koji band ide, snimat ćemo. Koncert je gotov, znači prvo je bila pijaniskinja, pa od burazeri. Iz Indonezije. Ti se najviše svidi? Od crnkinja, vero? Crnkinja zbog Boje koša. prsija. Svidio mi se bubnjar, svidio mi se gitarista mnogo, on je baš neki lud lik i truba mi sila. Živeli svi koji gledate i želim vam svako dobro i prijatno. Hey man, how was tonight? Tonight it was absolutely unbelievable. Everything was very, very nice. We didn't have a lot of time to visit the city, but yeah, people are so nice. The crowd was unbelievable. Yeah, that's what I wanted to ask. The audience, how was the Of audience? course. Unbelievable. As I said before, we didn't have the time to explore further, but we ate very well.
Okay, the food, yeah, the food was great, which is right? very important for French Yeah. people. So really, really great point. Great wine, great, yeah, everything was great. Continuing with us to the Soho bar now, or? We have the plane in 3 hours. Oh, really? Really, That's, unfortunately, but okay, we gotcha. have to come Yeah. back. You can leave your social media to our fans. if you Tom want to. Ibarra. You wanna come again? Yes, of course. And when? Tomorrow. Awesome. As quick Thank as you, man. possible. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a good time and have a safe flight. And see ya. Šta misliš ti o celom koncertu i šta misliš o liku koji nam je dao intervju? A dobar dečko, malo se usro iskreno dok nam je dao intervju, ali ono... Bilo me šta sad, šta je sad, šta da kažem sad? Evo ovdje još jedan naš fan. Samo želim da kažem like, share and subscribe za ova dva momka. Trenutno najjači su na Kosovu i zapratite me na Instagramu da imam crnac, drago mi je. Like, share, subscribe i sve najbolje vam želimo. Dođite u Mitricu da čujete jazz i blues kad možete, ako ne možete ne morate. Šta morate da uradite? To je da lajkujete, da šerite ovaj video. I posebno ako ste iz Mitrovice, a gledate ovo i ne šerujete ili nešto. Znači, šta je taj... Znaš ste hejteri, ono pravi. Evo Još ga, jedan fan. Još jedan fan. Reci. Mnogo volim i skroz ste okej momci, gledam vas uvek kad izbacite nešto novo. Imate zanimljiv lep sadržaj koji, mislim, ja gledam i nadam se da gledaju i naši sugrađani i ostali mladi ljudi. Tako da želim da nastavite, da imate puno zanimljivih, interesantnih sadržaja i eto da vas gledaju ljudi jer lepo je to što radite. Hvala ti puno. Tako je, ajde. Sve najbolje, vidimo se u narednom videu. Da, ćao braćo, pozdrav.